Atlanıp durmuştum yoluna, düştüңөр bakıt soňuna. Bir bolup tilek koyuңar, bir çykçy biýik domuna. Karmaşıp tübölük koluңar, açılsın yoluңar. Bir gelgen ömürde bir bolsun oyuңar. Önügüp öskülö, ak süýüt dökülö. Bir gelgen jaşodo, baktyly ötkülö. Çürükte sügünün gül öskön, jar boldum ar. Kuda-kudalar bu jaka jöljeňizler kelingler. Kelingler kuda-kudalar. Kuda bonus menen жаңа bonus kuda bize. Kelingler. Gelingler, dünyana da gelip kaldı. Sana gelingler. Sana gelin. Ana жеңилер, азыр koyuyorsunuzlar. Salt boyunca bizim dagы oyun zoğumuz var. Anda mesela ulууларды жеңилерибиz. Кара, эки главный жеңилер келип болуңуздарчы бул жака. Адылбек Куда менен Анара Кудабыздын алдыбызга келиңиздер. Кана, сиздерби кулдугуңуз бар. Келбейсиздер, кулдугуңуз бар. Mikrofon менен кулдугуңуз Кудайга болсун. Кулдугуңуз Кудайга болсун. Кулдугуңуз Кудайга болсун. Баракелли келиңиздер. Мындай жакшы өрттүн үстүнө келгенде улууларды ак дасторкондун үстүнө узатайлы. Анда эмесе күйөө баланын достору бул жерде калсын. Оюн зауктарыбыз бар. Анан кийин киргизербиз, шашпай. Келиңиздер улуулар.
Maestronun koştuğunda bir şandırak içine Cengil Bey'e Yaşlar gelingizler. Bile duraydı biraz. Gelingizler gençler. Mami rompe con cadera, boom boom, mami rompe con cintura, boom boom, mami rompe con locura, boom boom, ahora con tu colita rompe. Mami, rompe otra vez. Rico. Viola Bulcak'a geliniz. Geliniz Hüseyin Mırza. Bizim Cengilerin atından oyun var sizlerge. Nuru Pomada'nı gördünüz. Köp kızın oğuzı var bu yerde. Uşul yerden Tolgan Aydın oğuzun tavası Pomada'nın. Eğer tapmasanız akşasını төлөp şu tarafta. Güyo joldaş kim? Siz mi? Dayarsınız he? Bugün jardam beresiz siz. Gelin standa veriniz birden. Maestro kişine fon başlap dur. 100 so'm. 100 so'm, çok para emas. Kimga? Güyo joldaş. 100 so'm төлөйдеңиздер. 100 so'm. Штраф 100 so'm. Çoğuldarız bir berip koy. Ha meyli, çok da 100 so'm ketdi. Keyin kezi. Burada 5 so'm kaldı. 5 şansınız var. Oşondan tap kaldınız. 200 so'm. 200 so'm kaldı. Daha 4 kaldı. Yardımlaşlar bu. Kolo hocam. Dostlar gelip jardam bersеңiздер да болот. Ушуну айттыңыз ба? 1,5 ming. 1,5 ming. Кайсыны тандайсыз? Енді кішкене жардам беріп қойыңыз сізге Hüseyin Mırza. Жакшылап карап, Yolan kıynet kezinlerde. арзанынан, кымбатынан. Бирок биздин кызы оозу арзан эмес. Ал кийин жүзүңүздөн өбөт ал кыздар. Ana. Бирок 1,5 сом Anda эмес. moğul değil mi? Тандаңыз, эки шансыңыз бар. Төрт Şkolayında шансыңыз. otuq söyle. 500 so'm болду. болду. Жок, дагы 3 шансыңыз калды. Ақырқы сауыткен да короче. Oğlum ne degen? Başka çoğul. Şunlet mi? Жок, бул эмес. Мына жогору жактан баштап катарынан карап кетсеңиз жакшылап. Ну emez mi? Ең қымбаты ұқсайды сен ең Жоқ. қымбаты. Karma көрбейсің Бирөөнү енді. тандаңыз. Була не була деп. Келиңиз Hüseyin Mırza, убакыт таппай убакыт өткөн көрсөтөйт. Gel yardımlaşıp koyuyorsun. Келиңиздер, жардам беребиңиздер. Жок, 600 болду. İki Мына paket. 2 шансыңыз калды. Evet. Oh, bilen 1,5 ming so'm ekan da. Бакыр кызын тандай бересиз. 1,5 ming tanda берем. Жеңилер, эсептеп атасыздар 600 сом болду, дагы 2 шансыңыз калды. Бұл ішінде живойлар bu? Жок. Өзү дагы өпкөн ушул жерде арасында бар.
700 so'm bo'ldi. Sırası kaldı. Ne olacak bu? Qaysi? Çok önemli biliyorsun. Ko'rasizlar mana. Bu cep. 1200 bo'ldi. Nol boş. Mına tanarız 1,5 ming so'mlik bolчу 2100 bo'ldi. Maka cho'ng rahmat. Maestro janoblari olib keldilar. Kelingizlar, bizning oxirgi o'yinimiz. Bunday yerdan bugun Güya Yo'ldosh cho'ng xizmat atqaradi. Kelingizlar. Güzel minken be. Sразу şundan da şaka çıkanda. At çalıp gördünüz bile. At çağıp gördünüz mü? Geliniz hazır bu yerden de at çalas. Bunun üstüne oturuveriңiz. Üstü tazalayın. Atayın tazamay koyganmız siz üçün. Hazır mı 3 saat jarıp ötöz. Başına kazanız. At çapkanda oturup tursanız jarılap bu. Uylanıp. Düşündünüz de. 3 saat bir muzga bütkönçe jarıp ötöz. Eğer de jarıp ötmösöňüz 1000 so'm штраф төлөй beresiz. Düşündünüz belki. Güya Yo'ldosh'ta uşul жерден сынап көрөбүз. Maestro muzika dayar mı? Başlasın. Seslen bereketli. Жиырмаға чейин санайбыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13 yarım, 14, 15, tersinden 15 yarım, 16, 17, 18, 19. Böyle. Koçaklarınızlar bunlar. Gelingizler hurmatly jaşlar. Günler ısıp ketdi. Uyga kirip Aqto'sor konunun üstünden orun alıp beringizler. Anan sizlerdi yarım saattan keyin жеңил биге чакырып турабыз. Келиңиздер. Gelingizler hurmatly jaşlar. Aqto'sor konunun üstünden orun alıp beringizler. Gel uyda ötkülü. Hiç kim milyonluk diyorsun. А я вам послушала, что да? Hazır bak. Xudo ovoz bersin, barcha yaxshi xato bo'ladi. Hamma siniqlari o'sha yaxshi otam, yaxshiliklar bo'lsin shonlar. Yaxshi ishlarni men o'sha o'qishman. Екі жаш бақытты болсын, өмірлері ұзын болсын, өмандары бекем болсын, басқан жолдары даңғыр болсын. Мына бүгін тұрмыш сапарына аттанып басқан жолдары байсалды болсын, байырлы болсын. Біріне бірі жақсы, мейірімді, жақсы жұбайлардан болсын. Ешқашан орталарын мындай жамандық аралағасын. Daima ақ жолда жүрсін, жақсылық бола берсін, денсаулық болсын, бала чақан болсын, барыңарға күйімді болсын, мейірімді болсын дегендей жақсылық бола берсін. Айтқаныңар дейсің. Кей алыңыздар.
Anan en eskisi ata-enelerine gayrımda olsun. Bağı Kırgızlardaş olgu, bargan jerinden bak aytıp, şeyden agarıp görüp, jakşı jaşlardan olsun bizden, güyo adamdan kız. Anan keyin hem nereye saldırınca dagı hem geç-geçeyin da söz tağav sanan. Jakşılık bolsun hem şehirde oturgan şu ağa tuğanına bütün örüge şöyle kudası yok, varinlerge den soluk kolay. Kan ağlıqdayım ağlı. Biri de yol aldıram, andan aşağı kaldırmayın. İkinci kız tavayım daha. Ben özüm oşanda geçeyim. Kana. Siz de oldu, yetmişsiniz. Almayla bir de şeyden almadan Bunu geleyim mi sakanlar? Öğretmenimizin al koşturun. Alınızlar. Siz de laf boş koydunuz. Yalan. Bak bu var. Olmaz böyle.
gülüne vuralım.